ایرو یکی تیرمها 2025 روزک وکی ایرو در هنر مصطفی اکات هاتیه دنیای اگر بجیا و ایرو 95 سالی با او جه حلبه بو حلبه سوریه بو یکی تیرمها 1930 هاته بو دنیای لیل امریکای خوانده بو و جیان خوشی لوی دره درباز کر بو لزانیها کالیفورنیا باشور لدیای لیسانس اخویا بلند تمام دکه پاش دکه به نوا سینمایه ده 1976 ده لسر حضرت محمد فیلمی که بنابه پیام دکشینه و اف فیلم لناوا جیهان عربان گلکی نافدار دبه پاش ده سال 1981 ده بنابه شیر چوله فیلمی که دن دکشینه لسر کی؟ لسر سیدی عمر بنابه خویدن لسر عمر مختار او کیه؟ او ریبر تیکوشینا لیبیایه تنابر 1920 ده لهمبر ایتالیانان شرکی مزن دابو دست بکرن برخودانه که مزن و پاشه هلبت تی گرتن و تی اعدام کرن فیلم شیر چوله جی لسر وی تیکوشینه لسر تیکوشینا سیدی عمره گلکی بالا کردان کشانده بو اف فیلم هلبت بالا گلک انسانان کشانده بو بتایبتی بالا کردان جبر کو کردان و وان هنه کی خود دشباند هف تیکوشینا وان دشبیا هف بلکی جبر ویه که کردان هزیدتر جبه فیلمی حس کربو مصطفی اکات هلبت نتنه اف فیلم کشاندنه لی بوان فیلمان گلکی نافدار بو دولتا لیبیایه جبو فیلم وی سپونسوری دکر اف فیلم جی وسا هاتبون کشاندن ده داویا امر خود ده 10 سالن داوی ده یعنی بریکو بمره وی دخست لسر صلاح الدین ایوبی فیلمکی بکشینه جبو به که هات استنبوله لی küçük çekmece استنبوله جبو فیلم بنگه هکی جی ساز کر یعنی پلاتو هکی یعنی ستک لی جبر کو نکاری سپونسوران پیدا بکه dev proje berda paşe mir yan jî hat kuştun ew çawa bû ew ji bi vî awayî bû nehê sermavaza 2005 li Ürdünê li otelê bû El-Qaîdeyê êrişê otelê kir ne êrişê wî êrişê otelê kir êrişeke întixarî ew jî di otelê de bû wê çaxê belkî jî tesadüf bû em wê nizanin di wê êrişê de 62 kes dimirin Mustafa Akat derhener Mustafa Akat di wê êrişê de birîndar dibe piştî 2 rojan li nexweşxaneyê 11 sermaveza 2005 dimre li dû wî fîlmê wî dimînin bi taybetî fîlmê şêrê çolê binavê din Seydî Ömer binavê din Ömer Muxtar eger we peyda kir miheqeq temaşe bikin belkî we temaşe kiribe jî min bi xwe gelek caran temaşe kiriye her ku rastî min tê ez carek din temaşe dikim bila cihê wî bihişt be